Albert Ağay İbrahim Ağa'dan ötürüyoruz. Ona sizler misal verin. Sizin keçerdiğinizde olduğunda. Hoş gelipsizler. Şu klastaşlardan buna bugün bir okyanın günüde oturarız. Bu bayağı Manas Atalarkan'da kulağı tap kuş kıldım, kurama kılıp jurt kıldım degende şu balları var kurap uyuşturdum. Maktan deneyelim. Buların salımı çok. Bana aralı bulardan salımı çok. Bulardan biri çakırıp, birbirini yemek kılıp, internetke barayını da videoya kötörüşüp, bulardan özlerini salmaya başlıyor. Men 10 taşı tapsam bular kalgan barın özleri tavıştı. Yani atadan altı olsan da katlaşmasan jat bulmasın deyip. Buna 37 yıldan beri bulacağımız Aravan, Kızılkıya, Özgön, Karasu, Arjer'den okuyan ekemiz. Hem rahmat buna sana bunlara buna bugün Bişkek'ten şu Astayın samolyotuna çıkıp geldi. Bayağı Yamahan alıp vergen eken. Şu mezgilde birinci yemeğini kötürgen eken, bırak çoğuntanlar altında günlere. Bunlar ne diyeceğim? Sizlere de sağlık olayız, uzun ömür kalayız. Bahtırlık karlı kalayız. Ömrümüzden uzunmaz, dersmanlar çıkmasın. Şu bizde okutkan bağınızlar rahmat. Teşekkürler. Şu ağaçlarda rahmat, dersmanlar kalayız. Klastaş kızlarımızdan mektepte gidiyor, kızmaz yürüyoruzlar. Biz oşun eresete akbattik baylagan kızlar da eresete oturamıyor. Otur ha, жақсы. Партия kızlarına da ezike. Özüm oşun partiyada oturam. Kızlar mı oturam? Takkan kızlar da eresete oturam var. Жана да сүйлөдүм, азырда мен кечке сүйлөй албайм. Рахмат агайлар. Мына бизди чоңойтуп, Тажыбай классташым айткандай таптап ушундай даражага жеткирдиңиздер. Биринчиден тарбия үйдөн боло турган болсо, экинчи тарбия сиздердики болду. Бирок үйдөгү тарбияга караганда сиздердин тарбияңыздар аябай көп деп ойлойм биздеги салымыңыздар. Эгер бизди силер окутпасаңар, ата-эне окутканга чамасы да тийбейт. Анткени биз азыр өзүбүздүн балдардан эмес, өзүбүздүн балдар болгон мезгилде биз да жаш экенбиз билген эмеспиз. Неберелерден билип отурабыз да. Мен башкаларды билбейм, бардыгы эле мага окшогон ата-эне болуш керек. Мен азыр неберелерден билип атам. Балага канчалык көп убакыт жумшасаң, кийин ошончолук жакшы нерсени аларыңды мен азыр сезип атам да. Мына биздин интернат бүгүн барып көрдүк, 2 кылым жашап атыр. Ошону илгери союз мезгилинде ушунчалык фундаментин жакшы курган үчүн ошол мектеп дагы да турат да. Болбосо андан кийинки салган мектептер жер титирөөлөрдө бузулуп калып атат, башка болуп калып атат. Мына сиздердин салымыңыздар чоң болгон үчүн биз ушундай даражага жетип, ар кимибиз ар кайсы жерде иштеп атабыз, семьябызды багып атабыз. Эми даже үйдө отурсак да бирөөдөн кайыр сураган жокпуз, бомж болуп калган жокпуз. Ушунун баардыгы сиздердин менетиңиздер деп ойдум. Мындан 45 жыл мурда, 37 жыл мурда ошол жерде бизди бүтүрүп, учуруп чыгардыңыздар, канат байлатып. Эми мындан кийинки жашообузда дагы сиздерди унутпай, кайрадан барып, ошо сиздерди көргүбүз келип, окуган жерди көргүбүз келип, ушундай бир ностальгия болуп, өзүбүздө жакшы бир эңсөлөр пайда болду да. Эгер ошол мезгилде сиздер бизге жакшы тарбия бербесеңиздер, балким биз ал мектепке баргыбыз келбейт болчу. Туурабы? Мектеп интернаты эмне? Мындай айтканда аябай оор нерсе. Жетим балдар, ата-энеси жок балдар, ошондой нерселер барат. Алар кийин бири-бири менен жолугушат, жолугушпайт. А бирок тарбия жакшы болгон үчүн ал жерде, ынтымак болгондугу үчүн. Мына азыр классташтарым барып, ошол жерден бири-бири менен жолугушалы, кайрадан катташалы деген инициативаны чыгарып отурушат да. Мен буларга абдан ыраазымын. Тажыбай действительно мага звонить этип, обязательно кел, жолугушалы. Биз ушинтип эметип атабыз, той-пойлордо тигине мындайда катташалы дешти да. Албетте, эми менде балдардын баары чоңойду. Балдар, кыздар уже той калган жок деп айтпайм, неберелерим бар. Ошолордун тоюнда келгиле. Мен да силердин тойлоруңарга келейин. Жолдун алыстыгына карабайлы, азыр бизде деген самолет бар, техника аябай өрчүп өстү, машина бар. Баягы 1000 күндүк караңгылыктан 1 күндүк жарыктык артык дейт. Ушул жарыктыкта бири-бирибизди сыйлашып жүрөлү. Мен агайларды көргөн сайын сүйүнөм. Булар жылдан жылга азайган сайын мен да ойлойм, биз дагы уже жашыбыз өсүп атат. Кудай буйруса биз деле аз калабыз деп. Ошон үчүн мына тирүүлүктө сыйлашып жүрүп өтөм. Мен сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтымын. Классташтарымды көргөнгө да кубанычтамын. Мен ушундай ыйлай берем.
ушул мына чогулуп отурабыз. Бул деген биздин Токтухан эжекебиздин, биздин Альберт агайыбыздын, биздин Бурул эжекебиздин мындайча айтканда ишенебиз. Биздин Орозбай агайыбыздын, Ибрагим агайыбыздын эмгеги. Ушулар кандай алма пиширди. Ошол алманы кандай сугарды. Ошол биздин мына көрүнүп турган биздин кылган иштерибиз балдар. Бул деген агайларды, эжекелерди эскерүү деген бул башка нерсе. Булар биздин апабыз. Ата энебиз бизге кичине бир мындай төрөп апабыз сүт берген менен ички дүйнөдөгү билимибизди, биздин рухубузду көтөргөн ушул мына сиздер көрүп турган биздин мына бул экинчи апа, ата энелерибиз. Урматтуу биздин агайларыбыз, адеттерибиз, Гүлсүн эжеке, Ибрагим агай, сиздер дайыма жаш өлбөгүлө, када көрбөгүлө, ушул кылган эмгегиңердин үзүрүн дайыма көрө жүргүлө. Сиздерге аябай чоң рахмат. Ушунчалык бизди тарбиялап, ушинтип үйүңөрдөгү балаңарды карабасаңар дагы интернетке келип, биз жаткан жерде үстүңдө жуйканың барбы? Бутуңу жуудуңбу деп. Азыр бир дагы биздин балабыз үйдө бутун жуубайт балдар. Чеки бирөөң жөдүрдүңбү? Небереңин гана чыккан болгон жуйса, балдарга бутун жуубайт Бурул эжеке, Токтухан эже. Сиздер жудурган эмессиз. Бирок Бурул эжеке, силер биздин бутубузду жудуруп килсеже. Биздин бутубузду жудуруп, чачыбызды, тиштерибизди жудуруп жаткызгансыңар. Эч кимге балаңардын бирөөңөр ам кылбайсыңар. Тишиң жудуңбу? Жакшы. Озун сасыда жуубай. Болбосо. Бизде ондой болгон эмес. Сиздерге рахмат. Ушул даражага жетип, ушунчалык биздин эме кылганга өмүрүңөр узун болсун. Тапкан ташканыңар дайыма тойлорго буйруп, балдарыңардын күнүн көрүп, албетте жакшылыкты көрө бериңер. Ошончо гана биз алып ийсек жакшы болот эле. Энелерибиздин, аталарыбыздын өмүрлөрү узун болсун. Бурул эжеке, дайыма жакшылыкта жүрүңүз. Гүлсүн эжеке, сиз дагы ушинтип классыңыздын эме болуп, дайыма келип сиздерди эстеп турсун. Алардын эстегени биздин барганыбыз дайыма биз эстеп, силер дагы биз дагы барып келе Токтухан эжеке. Тынч болгула, кана товарищи. Гамбе Кытайлар айтмакчы. Өргө, Кытайлар өргө дейт да. Жок, чекеде кескен. Самира. Бурул эжеке, Ахметтеп Ибрагим агайымды. Самира эжеке бизге сабак берди. Агай эжелер, жана классташтар, аштар, биз ушунча жыл бул тажрыйбага да рахмат. Биз эми чынакында биз азмаз жолугушуп, ошол өзгөн зонасында 5-6 адам жолугуп, азмаз бири-бирибиз менен связь кармашып, жакшылык жаман көрүнүп барып жүрүп. Анан ушул пайда болду. Анан бир чогултай деген ой болду да. Инициатива болгон. Анан Тажыбай досума рахмат, ушул нерсени баардыгына кыдырып аракет кылды. Ушул немеге башка, мындай чогултушка. Анан агай, Орозбай сизге рахмат. Эми биринчи биздин класс жетекчибиз Токтухан эжеке болгон. Бастапкы Жумагүл эжеке, Бурул эжекени дагы жакшы таанып, биздин бемеде бар эле. Анан баягы барып күлдүрдүк да. Чай берди да бизге. Конфет кана баягы карамель. Бизге 2 карамель берчи. Ал жок экен. Ал шакарды жок, бизге 2 карамель берчи эле. 2 конфет берчи. Ошол эгер чайдын канты жок болгон болсо 2 карамель берчи эле. Ошону алып келгиле дедик да. Ал турган жерде Sen hem onda komünizm ele. жок, ошону айттык да баягы, сен кетип калдың. Анан биз айттык да, 2 карамель бергиле бизге. Чай ичкенде деп. Болтура, силерге чоң рахмат. Тазым этебиз. Силер ушинтип окутуп, бизди чокутуп, атамгасын таанытып, биз ушул даражага жетип атабыз. Ар ким өзүнүн барган немесин жетти. Силерге таазым. Ай эжелер, силерге таазым. Рахмат. Ушунчалык мемнун болду. Кыздарга, балдарга бардыгына бакыт талайын. Силерге биринчиден таазым. Nasılsınız? Aynaşma. Bizde bağırdık özüle, familiyası var, gördük mü?
Ana koko'lar kelib turib. Sizler o'sha 59-yil kelgansizlar da. O'sha internatga kelib o'tsa. O'shani ko'tarib yuradi Ibrohim. Kelganda biz hozirdan gelish bolasi bor. Yo'q, o'sha ko'rcha. Birisi O'zbek aytdi. 77 ekan. Eng chong. Bizdan 2 yaş chong. 60. Abdullah ko'taman. Gülara sen bir senin hayat hazır söyleyebiliriz bunu. Sizge getireceğim. 4 kilo. Старшая сестра у меня есть, Каракольда. Она не имеет. İnternetten çok olur mu? Интернатта Гульбара окуду. Интернатта Гульбара окуду. Düşün okudu. Erkin okudu. Muayene edecek gibi yetişince ya şart bir bıçak alıp yumruktu geçse meselesi mi? Bıçak alıp kavurganı kesebildiğinde de yok da koyalım mı? Evet, şimdi çok yemedi. O başka daha var. Millet taklasın evi. Orada C'de 8 doğru 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28. Orada 28'den bir tane yüksek birisinden tuttuğu oldu C'de. Senin mesleğin gayet hoş. Nereden alıyorsun? Hani var ya kızım o seni işlemedim mi? Günlere. Ettikler. Buyur bozma. Rızal mı? Yemen çok yoktur. Transportörlerin başkaları çok yoktur. Todol yemek Hadi
Ana en küçüksün. Alıver de kızlar. Bu menden iyisindi. Bu düşün. Bu hep düşün buna menden iyi bu buradan iyisi. İnternet olsun. Düşün kaçıncı klas kaçayın okudu mu? Sen orduma tepesi. Bizde şey yok. Ya düşün. Bir lira sen okumda düşün çok ne de. Sana çoğul. Yok, bunu sizin aldığınız narmı tutamıyor ha. Ayısınız çok uzun olsun. Ay böyle. Seçeceğiz gidelim. Tamam, bıçak. Ya otur baş, yaş kaldırayım. Gel, buna yaş. Erkek adı. Allah'ın ballar kaldı. Orang saja macam apa cuma. Di sini kita orang tak tak sudah apa. Azmen tur. Orang pergi. Klassdaşlar, bizni hurmatlab chaqirganingiz uchun cho'ng rahmat. Sizlar dağı uy bilenler bilen, bala chaqanlar bilen, nevre çevreleringlar bilen bardinglar baxtlı, boy turmushda yashab ömür sürgüler. Bala chaqanlar, nevre çevreleringlar bari sizlarni hurmatlagan adamlardan bo'lsin. O'shandayla o'zinglar nish qilsanglar ishinglar doim iyilikli bo'lib jurishaversin. Qayoqqa qarab yo'l jursanglar doim yo'linglar ochiq bo'lsin. O'shaning uchun bizda shuncha top chaqirib nima qilganlarga cho'ng rahmat. İşinglar iyilikli bo'laversin. O'shuncha bizda top o'zinglarni ko'rsatib bizda sizlar ko'rib turganimiz cho'ng davlatda bardinglar tinch bo'lgular. Uy bilenlar bilen, bala chaqanlar bilen, nevre çevreleringlar bilen tinch bo'lgular. Qanday oldinglarga yaxshi tilak qo'ysanglar o'sha tilaginglarga yetgular. Daim zamanımız tinch bo'lsin, bardığımız shunday yaxshiliklarda ko'rishib turaveraylik. Endi 1-klassda, 3-klassgacha o'qitganimda ancha-muncha jomon urushib qo'yganlarim bo'lsa, kechirib qo'yaman. Men qattiqroq
oluşmalar zaten okulandı. Endi büyüdüm millet Жақсы оқысын, жақсы білім алсын, бетелектен, жақсы тәрбие алсын. Ошоны жыланчамча, каттуу сөздөрү жуккаса, жаман көрбөгүлөр, бул жаман этеке биздин уруштерде дебегиле. Gidiyoruz 55'teyiz Ece. Мен дагы бардığыңарды элестейм. Бардığыңарды эстейм, анан көбүнөлүгү көпчүлүк топкан үчүн унутуп калат дейт. Бардığыңар түз болгулайм менен. Чакырып, сыйлаганыңар үчүн рахмат. Рахмат айтам. Tinch bo'linglar. Shunday yaxshiliklarda doim ko'rishib yuringlar. Ömrüңөр uzun bo'lsin. Den sog'lig'inglar chin bo'lsin aylanay. Bola chaqalar bilan doimo tinch bo'linglar. Selamat bo'linglar. Tinch bo'linglar. Boshqalarning yashanglar. Nevarangizni chevarasini ko'ringlar. O'zingizlarga den sog'lig'inglar yaxshi bo'lsin. Aytgan niyatingizga yetkizinglar. Endi to'xtaxon aytganday meni shaparog'im jeganlar. Yaxshi o'qinglar, yaxshi bilinglar, kelajaginglar bor. Ailelerge suyumlu bo'linglar, kuyumlu bo'linglar. Sizlarga o'zimizning yaxshi tilaklarimizni men aytganman. O'sha mezgilda sizlarga bu yerda sizlar o mezgilde kızlar. Hazır şöyle çalınlar, balkanlar ve şu kandaydır ki dolmasın ki uyda bir yübüleyde bir çoğun adam olur. Çoğun kentler oşun seyirdi sözlerde oşu baldarlar yakşına tinalıp silerdi yaxşılıklar hürmet silap gülsün siler hünerini buna anlar sen çalın bulgan olsa çaldın çal kelle muğlin kim bolat ayar bolat diyor ha aytgandim var muğlin kelleni kayakka durasa koşa kadar o'shaning uchun salomat bo'linglar. Bizim tileyimiz şu. Geçirip koyasınlar. Yerine o mezgilde başkayla hazır bir mezgilde başka. Yerine şunçalık sizler biz aksakallar bolup kaldık. Yerine şunçalık uşakları çıktıkta boldan eceki ağaylarda çıkarıp şunçalık sıylaganlarga rahmat. Niyetingizga yetkile, salomat bo'linglar, osmonimiz tinch bo'lsin, elimiz to'q bo'lsin. Amin. Turgan sizlardan biz siyinglar, o'zingizga. Bugün men boshqacha baxtliman. Endi shundagilar, sebebi men ben Özbekistan'da kızım. Özbekistan'ın bir makalını isteyip oturamda. Ustaz atamdan uluk dep koyuyor. Özbek makalında. Sizler bu makalının negizinde iş kılatasınlar. Men bu yerge sizlerge klas yetekçi bolup kelgenimde canlı üniversitede bütüp çoğun uygulaga kelim bolup düşkön malum edip. Men qanday iştesiz yaxşı dere bilbeydidim. Biroq men iştep kelip o'sha ejeklerdi ko'rib shularni ishtaganini ko'rib men taң qalganman. Shularga bilmay qilganman. Erçigemin de. Ana, benim şu turmuşumdaki şu yıl esime çıkıp kalgan ile.
unutup kaldım da internette işlegenim için başka köp nerseler unutup. Azır bardığı men esime düşüp turadi da. Uşunu yüreğimdeki oy torbaları sizlerge aytdım kelip söz suradım da. Aynaştı istedim, canımda жүргөнүн istedim. Sizler men kıynalıp işlegenimi istedim. Men kelsem sizler en jaman kılas ekensingler. Almay, buna Gülizar verse Gülizar men bilmem de burada kiyim alıp alış gerek eken. Bu başka jakşı klasın kiyimini alıp alıptır. Mana sizler kalıpsınlar. Ağızlarını ayıptım, kaynatama ayıptım. Mana jaman klas kalıptır. Men alarmın işleyem, ancak men o persezge jemin tuğan muhallimler ayıp atar. Sen al klasta al bak, jaman klas de uşunda bizde. Desenen albayım da yapmayım, kaynatam jakşı kişiler, başka kişiler, balam, sen oşul klasta al dedi de. Sen yaşlığında birinci kıyın iş bilen başlasan, sana kıyın iş jengil bolup kalat dedi. Oşalıp kaynatamdı bir öz sözümden silerdi alganmın. Men uşu internetten bilmeyim, men silerge kanday jakşı eres kaldırganmın özüm bilmeyim, biroq men kıynalıp işlegenmin. Ay hareket kılıp işlegenmin. Büt küçümdü şu yerge bergenmin de. Köp nerseni surap men okuyman. Ana bir konkurs bolgan. Men Baymurzaev Asılbek agay çalışıp kalganбыз. Meni klasım mene. Meni klasımda şu ajardı koyganmın. Ajardı koyganmın buna bu ne degen bas. Kızı ölüp jatıp kaldı da. Jatıp közünü amtarıp anan bürösü iyiladı. Kim o? Közünü amtarıp jatıp kalan kim o? Sen mi? Uzunrak kız ile. Uşunca talaşıp, tartışıp, kıyınlanıp izlenim işlegen klasımsın nereden? Kızıl bayraktan çok. Anan oşonda zaltı varlığını ilat kansın. Oşonda biz jengip kalıp, Asılbek jengip kalıp ököz uçup ketkenmiz. Sen nedir ki bunday bolup necheslik oldu dedim. Azır oşolordun bardık esime düştü da. Emi közüңөрдөн tanıp atam. Anan men ne dep aytmakçımın men eseye koysаңар деле капа болбойт. Meni жақсылықты, ошо келинди убагымды, ошо жерде тырышып иштегендигимди азыр эстеп отурам да, ушунчалык кыйналып. Мен мынаны мен дайым жанымда алып жүрчү элем. Эми эстеп атам. Ушу жаштыгымды кайтарып, ушуларды эстеткениңер үчүн, ушинтип адамгерчиликтин туу чокусу, шагирт устазы эстейт деген ошо адамгерчилик туу чокусуну кылып отурган үчүн, ушуну уюштургандар үчүн мен чоң ыраазымын. Биз чын деле силерди өрөсүшүңөрдү каалайбыз. Кудайдан тилейбиз. Силердин милдетиңер бизди урмат кылуу, биздин милдетибиз силерге чын жүрөктөн дуа берүү деп ойлоймун. Мен силерге каалар элем. Силер дагы бизди ыза урмат сыйларды көрсөңүздөр. Силер дагы ушу дайыма бала чакаңар менен тирк болсоңор, силер дагы дайым бири-бириңерге ушундай ийгиликке берип жүрсөңөр деп каалап кетемин. Баардыгыңарга чоң рахмат. Баардыгыңар тынч болуңар. Баардыгыңар ушундай жайылган жакшы дастаркондордо жүрө бериңиздер. Замана дегенде айткандай, бул биринчи ажарды бизден 2 класс чоң Сатенбаева Гүлнара аткарганда. Бул неменин биз не дейбиз? Негедир интернаттын же биздин тарбиябыз башкабы, же биздин эжекелерибиз өтө күчтүү болгонбу? Негедир ошол Карасуу районундагы кароолордун дагы жакшы маселелерди алып келчү элек. Ошол Сатенбаева же Сатынкулова Гүлнара экен кыргыз эсердин артисти болду ошол. Станкулова. Жоқ, Субанқұлова. Субанқулова Гүлнара. Совершенно верно. Сиздин Ошондо билесизби, немеге ошко балет, немеге катышып келет эле. Танцевальныйгачы. Барып келип каттайт эле. Субанқулова Гүлнара. Мен бул эже менен дагы 1-2 жолу учурашып, өзүмүн ошол ошондо дагы интернеттен таалим алгансыңдар деп ошолорду эстегенбиз. Сизге рахмат. Эми балдар уруксат этсеңер bir klasda bizden emeğinden alayımsak. Turay'da Subankul var. Mosacı kurmanlarımızda yaşayanlar. Çok klastı dedim, can gelip koçara denizine kadar. Tekiripke gidip siz algansızlar. Çoğunluğumuzda çıkış şu anda. Sektörümüz açık.
Tez at geldi ona. Bana çok klası sen terbiyelersin dedi. Bir iki tasaydı sen terbiyelersin. Kaçıp gidersin o an dedi. Artık gelmiyorum ben. Allah'ım dedim. İsteyeyim terbiyelerimi. Bir gün orada. Kıskası iki ayda bir gün geldi. Onun yüzünde takip kaptık ben. Adamlarına bu çok silerde klaska düşüp kaldım ben ağzıma suyunu kaldım. Başında kıynasam ayağında cengil oladı kendine. İkinci yap kıynar yesin ki çıkanın öyle bir orasında. O çok konam. O zaman bir işim onundan getirdi de silerde getirgenden gibi kamiseler diye tekşerip aldı. Aman kokusan ona bir dakarat yazsam onu ötüp alıp işe çıkırış öyle dakarat oku ondan yine rayonada 10 yıl istedim. Orada asileri şarabatına olsa gerek. 10 yıl istedim ona. 10 yılda inan ikiler sen boşanma ettin. Şunu 14 sene işlerinde 8 yıl zavut çıkılmıyor bir yakacağına. 8 yıl zavut bol işte özüm karındaşım, azıcık zavut çıkılmıyor karındaşım. Son tarihiyeler, son zavutçuluk oldu. Burada mesela peşenin 10 dese bardakın 10 kilo öğretim. Onda benim ünlüğüm mesela. Kızlarımın toplatına girer baytam, yönetmez. Eşini tutmak tutun. Ne oluyor? Çoğun adet başladım. Ben oyalımın 6 yaşta kişineler. Ağa putu çeçi ve nagi komutan. Çoğun kızlar da. Oradalar girer öğretiler. Yaş mezgilin, milyon dolar mezgilin. Bunlar tartı kuzbaylar. Bunlar bala da. Bala olsam çok bol, olsam çok bol.